wala dun tuma video kan en hau tur hi ka voi khat en na tur ania ZPM in CBI a report an thlen le don lo ti thu thang te ka lo hria chumi chungchang chu ni mi the hei topic a hianin ZPM media press conference ti top ania enge anti dona engin soi don kala relo engpuni se video hi arei chuang lawa minute som paruk vel ani in enchin tenga ole ei voina ZPM media chairman kani angin IF ina lengpuile si phira ram an ho an khal ivel gain hial boina a media machon alo tu leta a MJA media lamte in hun lu tak senga helai ZPM je headquarters sa press conference kan ko minon trawm hi kan loma kan hriat thewangin ni som thum pakhat January khan Azor press club press conference kowin IF ina lengpuile si phirama anram lak anram ho tu chungchang a ZPM chuan thilom dan pon chona hun kan ron nei to a voina po hian hei kan media GS pu jona te kan legal board chairman kuma siam atenen kan on in lan le ta ani ni som thu pakhat press conference kan ko khan revenue minister po lo ni to pulal ro ki mate chief secretary po lo ni to pulal nun mo chongo te an mani ngai hian CBI a complaint thelut sela an thelungam po kan ringa ti in ZPM chuan kan lo be sei thu kan soi ani ti chuan thu lo kal zela abik takin MNF u naw te hian CBI a case complaint har satji anaw puina sal he a social media ko kan lo mu feka CBI case hi chuti mai thelu the ni lo har lu tu an tia tin chuti lai mek chuan congress u naw te lain kong dik lo jok zo in ZPM VUC ate anan thelu vei rol ne thil tak tak boy pui ngai lo party pahni te che hian ram mi puite rilu ati chi ai man hle ani khatia thuo in chu noi lai khan ZPM min pu vak lai khan MNF le congress te hi thelu masa ni in chu in anin kan siak do na mo kan tia amoro chu kalmuan siak policy asoi fel lam policy an kalpuya ZPM la chuan thelu wat se ti in kan lo thira anni pani la chu apoto patang ang main pe hel dan turam zonga ti khan har san na chi sang sang an soya a pe hel thiang berin thilan kalpuya ni kha nili nilai khan council of minister kan thu khoma chuanin council of minister thu khom chuan kan rel tu poi mo ang te kan han rel zowa kan ti tu kan han ti zo chuan chief minister in le e thu fol lo kang u enge IF ramlak tu chungchang a khan MNF te congress te an thuan thula an neem ti revenue minister zota revenue minister chuan engma thu thar CBI ne na thelu ti velamo aom thu a khiat lo wang khan chief minister chuan chuti ni ta ka chuan mi puiten thu di khiat an du sia ruling line nge ina CBI a complaint thelu hi a kongkal lo le na chungin MNF le congress te an check ngam tak lo awangin thelu maya tha ange atia ti chuan revenue minister chuan a minga thelu mai arem ti thu soin revenue minister minga complaint po chu thelu tura ti anitani amaro chu legal expert te atanga idea khon khomani nuwa minister nilai minga thelu chu rem chia lo anga hiat na oma media chairman ni na angin emaw hi thelu turati kanitani ti chuan chu na siam ani hun ka tlai dar li velania kana in ron nak ka social media WhatsApp call tlang ten kan in rona MNF le congress te chalchang engma tingam to lo chuan ZPM halak tumdan chu an lo khreng ni ngei turani
khatia kan in buatsaih PR tu te kan buatsaih lai zandar ko bor vela khan MNF chuan media ne na information pe chuakin naktu ninga chomuda khat lechan ve an ting ka hria chuta chuan CBI ya complaint kan thelu tura media te min thlom turin kan nge na chau ti kha an han the dar ta a ZPM halak tumna khia khatia chople chil tak mai enrong chuk kan ni ti kha tu zela an halak dana po khan chiang ta viawa amak po kan ti khop maya ZPM khan thom nei lo lang chuan engma an tingam don lo ni ti chu ni rei lo te chung khan an chezia kan hrewe kani ti chuan Indian National Congress te po an chi ai veta VUC an thelu kha kongkal lovin tlawm ang lo tak ani ti te po an hre chuak ni om tak ani mi te po nan nui deuh tek ni te khan an hria te po ni karinga ti chuan MNF ina thelu an tum ta ka chuan an ni po chu an in thiam lo ti ngai na khet chuang si lo khan an che veta CBI a chuan nimin tho khan an thelu veta ani ti chuan hei he thil hi kan tar langa si Pravin Shoot CBI Director Central Bureau of Investigation plot number 5B CGO Complex Lodi Road New Delhi 110003 6 February 2026 ahian ZPM chuan CBI ne na kan thelu tu hi complaint hi phek som ko pa ni hi kan som ko panga hi kan ready vek to chu tiang khopa kan lo in ready to lai chuan khatiang case complaint chung chang MNF le Congress pon an thelu ta ani ti hom alo om khan ZPM PAC meeting lai chuan alo kheve ta khatiang ani chuan kan media department te kan council of minister meeting zoa meeting zuin non formal meeting in informal meeting in CBI ne na ZPM in chuina thelu nge achula ni hitia anlo invo sei to chu hetia MNF le Congress in an thelu ta ka chuan a ruling party ta ni chuan ti ve lo mai ni se in PAC chuan arel ta keini po min hriat tir ta ani ti chuan PAC chuan MNF chuan an submit dan an kha submit se ZPM hi kaltlang kan tumani Chief Vigilance Officer Chief Secretary ne na CBI direct thelu ngam lovin an thu thelu po kan lo khet dan chuan detail reports detail information po omwak manglo thu tlawm kam thu lon ba ngai ve mai kha an thelu ni in kan sia MNF ina an thelu ti kan hriat kha chuan ZPM lam chu thelu turun ka import sei na sa khopa phur po kan phur ani amaro chu Congress asoi thui main kitilai ki ke point makalo ti hle maya chan chu MNF lampang mi le sa te a khan khamia khan thu in muchi alo kha alo muin ka ria ka hreswal angi mo ka tia ma se ka hreswal lowin ka ria nia chan chu ZPM ina report mo ngen na CBI ne na thlen an tum thu news aron lan khan athu puya khan FIR ti khain je kani hi akal dan tur ni love ngen na khamiang kha chu siam theih ania amaro chu FIR angringo thi chuan in thil ti kani lawani ti khan nun ti amaro chu MNF ate vek chuanin khati nga ti thalo chuanin chief secretary ne na an thlen le ta dei lai si kha kala ha kalo se thiam lo do leka ma se anu loka Congress lampangin ani dan turang deuh thlap khan aron ti ni na hriata tuna khianin puchan zoba khianin aron soi chaudonin ka hria tema party lo pa ngai deuh zo te po han tila anni khan CBI unit Mizoram direct in an thelu ta ti kan hriat khan hoi maya a consent petura lo in ready sareng ZPM party tan chuan thok khoina tham kha ani reng ani chuwang chuan he thu in chuwa CBI ne na thelu an tia hi chuan MNF hi chu an tel ve pon kan khechi alawani kitilai taka kha puchan zo statement ki adik theina lai chen po ma chan chu
report thlenin ti ve sia khanin congress le MNF kal kongin ang lo lutuk lai ka chu amak ang reng view maya tin tuna statement toite athu soi toite a khanin consent pe kanin rin reng thu aron soi tarap rap mai boka consent pe thei tu an nia an tingei tura po chon han ngai tai lamo kitilai chawa khianin ya MNF le congress a kha chonin hoisen de uzok chuno me mo chu athi thei in ka hriani chu ZPM dinna alo ni ta a media chairman kanina angin helu ngei tura in buatsaih kania PSC in congress in direct CBI unit Mizoram an thelu ta ka wangin danin akonga zo anga ZPM chuan consent a pinge yang ti kha kanin hna na anita ani ti chuan he thu in chu chung changa hian MNF unau te hian abik takin ZPM sarkar hi social impact assessment chung changa dan diklo hi angin min pu ani January ni somni sang ni somni pathum khan border outpost BOP within Mami district by the BSF under the Ministry of Home Affairs Government of India in a construction of border outpost ati na turatan hian January ni somni sang ni somni pathum khan social impact assessment exemption hi anlo pe ani tin Chim Tuipui D bridge by the BRTF under the Ministry of Defence Government of India for maintenance of national security along the Indo-Myanmar international border atan po hian social impact exemption hi anlo peto ani hei hi chu hilpani kan han chui chu kan han chur thui thur chu mai kha ani tin press conference kan ko ma sak po khan document atamlu tuka soivek sena ni lo media tan po nin omanga khiat vek sena ni lo ade te inkal thenna sa sia kan tia amor su thil pakhat chau hi kan ta chu du omani heta hian September ni som ni paruk sang ni som pakwa chu tu te sarkar lai nge kan sheome walal ngai saka deputy commissioner Aizawl district chuan Senior Officer in Charge Administration Headquarter Eastern Air Command Indian Air Force Nonglir Silonga land acquisition outright purchase of land for rising Indian Air Force Station in the state of Mizoram ti lekha athelwa hian leng puiram le sipiram hi GPS manga enfel vector coordinate ti fel vector ania encumbrance tite no litigation kan tiang chi soi boy theile har san na omlo chu tiang chu engma omlo ania ti in IAF lama hian alo zu then to tin helai ram hi anram lak tur pani te hi baren len khai chin na po ni lo ram man tang kai lo environment clearance po ngai lo at amun na cheng te rehabilitation po engma ngai lo clear for land acquisition ti tura engma har san omlo ti in senior officer in charge administration ahian deputy commissioner khan September ni somni paruk sang ni som pakwa khat alo zu thlen dei to ani hemi chungchang hi leng pui te po media lamin zutlo in khulai ram te po an zu fanga kan lo bu ve veka heng lekha te po hi kan thon tha hial to ni sang ni som pakwa September ni somni paruk khan khang lai ram zong zong kha boina omlo engkim felvek environment clearance po omlo ami cheng te tan po rehabilitation po ngai lo ti in sarkar ma sa khan engkim alo pe felvek to ani chu tiang chu thil om dan ani ya hemi chungchang a hian ZPM chuan zoram mi puite le ZPM supporter te lo tong trai pui thin te ne na cha du kan ne ya ZPM hi kan dik na le kan na tho that puan zar lama hian kan chak lutuk lo abi takin MNF le congress te rei tak lo sarkar to man mai thil dik lo po dik anga soi thiam thu por poleng propaganda thiam mai atak tak tiwak ngai lo mi puite oi tok vela thil soi thiam an nia wangin an thu che vel le an thu chai vel thil an ron aw pui hi lo oi
masalo turin kan ngen ani ZPM chan MM2 kan social media workers te chu po chuan ZPM information center changa thudik ron chuak tur hi lo chang thin ula kan duwa chu wang chuan hetianga kan rama ram khal ti te ram ho ti te scam ti te hetiang bo ru ka lo om hian ZPM party chuan dan ang takin chui chuani sela he ram in ho ti na chungchanga hian dan dik lo taka man chang e sarkar bum te mi pui bum te document lem lo siam te chu tiang an omani chuan dap chua veka an phu to anga semna an hu hi kan duwa tu ma ZPM chuan ngai na thiam la them mi lo se ti hi kan du ani he thila hian India na tok theilo alo ompo ani mai theya ka soi tong khan eng po lo ni se ZPM chuan CBI a thelu turin document kan pe vek to voina hian abi takin congress ina an chui complain an thelu hi chak taka CBI na attack up theinan CBI inquiry te ala anga ati tura ron tianga Mizoram sarkar a consent aron deal ani chuan aron deal ngai po kan be seya chu tiang anga thila local fu talawani palpon ZPM chu enti khuna po che chok turin kan in pe renga he thila pe hi chuan mi pu in hian na CBI a hian engma thelu tak theni lo complain thelu po harlu tuk anti chu congress unauten olsam taka thelu theni ti anon lan tir po hi congress party chunga po hian lom thu kan soi ni thil pakhat kan soi bel lokanga hetianga thu in chu alom ta ka chuan aram lak le ti zong chu helai po document karon tar lang to a hemi document hi 26 September 2019 kha ZPM kan sarkar ve nu hian henga ram lak dana thil fello MNF nu ma porlu tu ka hi kaltlang zui pui zel ngam chi ani loveti in mi pui ma puang zar taila MNF tan chon van pui chi ma ni rengotang kho hoina tur po om lawang aza thak khopang amaro chu revenue department chuan uluk takat enin right to fair compensation up 2013 noya dan ang takaram lak dan acquisition dan zom thei dan zongin Ministry of Defense in Elaya Air Defense to alo mamo zia en chungin MNF nu ma por puang chok du mi lovin him takin tu na hian outright sale outright purchase te po kan ti thin kha hela in nial na po hin MNF u nau te hian outright purchase te chu atopa len acquisition atop le thulo man tia keini chanchan ve thu chu namta na martar nam party in tingat ten kumnga chunga anlo in dorna enga tinge nam him na le ram him na pakhat ma an in dorna correspondent a khan soilang lowa anlo in dor theile ti kha an mani kan zona nia G71G ti te an soi cham chi ya vote an du nai po le an soi langsar kha ni maya amor chu la ram ta na thi poi mo lu tu ka an soi lang lo le keni ZPM sarkar ro chuan kan ram him na dan ang taka zo atu zia mangin kan communicate hala chu tiang chon tu na hian oi tok thuk lu tuk lo turin dan ang takin IF ne naram ho tir chu tiang tur chuan kan siam tluk thei ta zo ka ni ti hi ania MNF po hian ZPM party chu hian lom thu soi mol mo turan ni zo kin ka fia ole ei voina zo atu zia mangin kan communicate hala chu tiang chon tu na hian oi tok thuk lu tuk lo turin dan ang takin IF ne naram ho tir chu tiang tur chuan kan siam tluk thei ta zo ka ni ti hi ania ola ti khan kan ngai thla suak ta a ko vai khat ngai thak na ve ta onia kala en man bik chong lawa ni e khami ni khan makdo me chu ZPM kha news a han ka phuma saberani ZPM in CBI ne na report an thlen don ti kha social media ka lo huma sak berania chumi nuwa MNF chumi nuwa congress aron ni le ta tup tup mai ni e atira kha chuanin ZPM po hanan thelu thau thura chon ka lo ngai dewa amaro chu e khatiang nga congress te na mom MNF kha chu ni e soi tha khang khanin FIR hi direct thelu thaini lo akong mang dik takin ti te po khan ron soi ni maro chu
nia congress te kha kan sei lo thei lo congress te jok kha chuanin CBI khami unit a khanin an thlen ta nia khami ni wang te kha chon report au alu to na na ni kha chon ZPM tan kha chuanin report lo thlen le tingtang ai kha chuanin in ngai chang te ang consent alo ngai ni point ke ni chon kan pe ang ti mai khe thil fin thak chuni ta jokin ka hriatin alan dan me a hianin ZPM te hianin thuti khai lan hi an du an chau an chak zek zek ni hianin kalo mun dewa maro chu social media thom nei na tak tak then khat hi ataka chuanin be sei hin lo phachia lo ve do o chu ti thei bokani entinan CBI ne na report thlen dan chungchanga te pomo pakhatin heta CBI in vakal theih pakhate ro chon chief secretary an ti de chok mai khan nia a ho thamang reng view mai ne tiro teng te khaning poni sela hemi chungchang hi ki ZPM lampang ki jonin buatsaih thaviau maya document sang te po an nei ni te khi a hria thei maya top mai lo sela tuna han ZPM po hianin khatinga congress in anti tak ro wa chuanin kan report thlen tur po hi thlen lo le phot teng report alu to ta sa anti ani meita hei chu hria thiam lo na lai tu kha omin ka hrelem lo tira kha chuanin ka tinge kha tiang han anti ve to sia ti te po kha mitam takril ru chu ni mei thei ama ro chu report pakhat alu to anina report le tingtang kha thil thei lo chu ni ka ti hau lo wa ama ro chu thil tul ber chu ani to che lo ani ama ro chu an soi ta hen consent kan pe nga antia consent te an pe nga top lo se a top thleng rakin ni chu ni lo ni thak mai sela ZPM an dik thaya MNF an dik thaya mo MNF an dik lo thaya ZPM pon dik lo thaya ami inkara mi puite min bol boy lo le engeng social media game playa ball in pass call lo khan ani na takka khan fo chat meila tu te emo party emo chu hemi awang hen anin vor dor thaya soi fo ta kang khan party then khatte chu hemi awang hen an tlan yam rok thei bokang chu ti zong kha ton video chu ni sela in mu dan te ngai dan te comment section ha in lo soi ve don yo